Yo, ya nyankonye si fast Kofi Agwaje, former assemblyman Dabala Junction electoral area. Kama maganye Kristoto. Bakadonye sole kama mbedie matayonko Medina Guba Evangelical Church Dabala Junction. Nyo mito miatio mito gubera inemia labanya iroji. Afi ngana nachi, ngana nanyoi. Aja goncho miwa foma miwa foma maton anya foma nebe son malasio evio malasio afama manya afama tanenya nchuko ala bonto na dorokyo adesro nyona na fakperentio mi aje foma tutu ndemi ofoma wonyo gama wanyo twi ayire mi osolioma plemi o so fa vovo afi mananyo afi duko nanyo inyo nye value salon yo mi fronto mi tate ogbele bi nyonya wo ba nya je gon to so de nkanye so de nye be na lo be ntu ple nyonlo wan lo no be yo no yo bo atu ba gbere enye so de manye kie to fie be ntu na de ntu nyon na de nyon la gama nyuma tu a metu mi o ben ba yo mi Africa ta nye kama ne ko no ali tu na na hare no ta adi wanyosro elemi o dodo ma lemi fe ko no ma pepe ne va ta vigiji de ale kenya ko kemi viwe ngwa ko global mla de vie de mon si watulaji no va chira matériel ejio mam no le vovo kure nu yo dibe vie na va zu chonti amro mla no be viu to maunya gugloji la bobo bio no va so sofu romla no be viu to asita moji la bion to nya asita la gan o vire la asita jama e amro mla o be viu de suku de la o pomva mva nya la suku de e amro mla o be viu rasini do wonti la bion pomva nya la asini do me tanen ma ya mse mla e vie e mamla nui eli ple mamla be blenli nya gbena me fie me kabale mi o de kapu ple mi o viu sumo vinya nu yo omo we osi mega we alo na welela agblan ake na wokela anyo ake no kanyo pona choji la robo ya ro to blago tiro be viu me ne be viu la mo juan bo cho ake o juro ma to juya manya mo nyutemo ake o fori ma to fuya manya ma to mo nyutemo to o re cheki mo na ko ala bane be cheki mo na ko ko jura ne ko kui me la court vigo la police station vigo wa bia ya mi fuga ko o va fu ye isel nyadi do me nto ye va ila be sukuvio de kala form 1 first year LSS o bo to sukuvio o toge ngata yo do hine be ame digalen ye oduro koji ko ya jole bo me denu me nawe maka jo ma o ta kiro ya fa mo tui do hin ma choke me ele afi bo mo to ko kio agbe aponya ko agbe ko ajoko nye na nesika be me la afiemo eta vai na mata mamla nyuto la ai o waide ejile mi o fomo me ple mi o afo me be me vi wachi manya mi afo me re me vi re ko le mi bola fomo amaro khobovio badar over nko over bloke bo anye perunto na yo le yo ba fomo le ba fomo daka on va code encore de vimo ko wa be futono oboruki la femme ta ko sesen e be to nyonu kun ne be o la ta ko sele merodi yo bo sro ogbole ko wa be ake wala bo dentai ya ta na be de femme ya bumo o afono nuye wona de vieri maga wona mala be nyo am view kan ni mako wole mata ko ka ko o poji kura o bo sro wonti na no hala jini la mi wa foma se ka ba manya no nyu tenya ma ala ba mi adu mi ko jila wuma ba mi la sala nya jojo gban lo ma ple radio jibe de match bo do de vi en foro do ba bo vi lo bo no ma le mi de ben ba jibe mi nya no wo mo ta won tuye no no ma ma ati ba na do ko ji e amoro to be vi oji monor kunye bien ba no nui kai no vinya nyon vinti
si que de que mal la nyon bu barka ti la bodo affaire kama po on est vigné to kuma po afi nyi ajema no ma anya gbogbaro no na tana gbogbo fo da ruju han on to yele ko mo de ne na gbogbo fo da aruji han on to na gaba adu eji ba mi wa fo ma na wa anyo no ka pomi le mi o do po amoro wa gere ye fu do po plus berko efi etakwe ako zero ako no zero pemi e jirunu na su yerka yeto e nu anya jukoto la yerka da hwe no ka jiba anya mi pen ba to ba nu ona o le mi ti to nu ona o chana po position ko la gaga le mi o ye fu do po wi onye vio veve to vio ko mi ko pose gaga ala ba no to content me plimi la mi content me e de pepe parce que mi fa la no maro so chu betato alo gbo gbo lo gbo si ka ko le mi o va me dembe enya nu yesi kala fude o kon even o ba de ka ko vio le do ba do melio do na melewi do na le afi po no ma no vale su ko tu e o khomi de viwe wa fisi mitio no la mo domi wa fi pakuo wa fisi mitio ko le covet oge na e fucho gave bona ko adomo lo ko jira mi o de rai mi to me pasi de do lo nti e ano efifi wa ka ye vu vi ma bona ablo chicho gava no mi mo e zomo ka mo ali na mi to be mi aza su ko ma le na mi to mi aza wa ko cho ke bolo atusu ho e ya ko ati gbogbo ko gbasu ho nka ton kene kwa aya kule o fola enye tukagba o monu ese ke do mele eji ego ta wa me ya no nyegbe santo mo enu a ajiba na rokoji e mi tro gba gbono no mi to apare mi vio ma be mi vio va nye ntepo wolo e mi vio va nye enko ngo igbe yilo e no me le gana gba mi fila no ma no atro para un miento mi de gbedu ka fala mpene mi ove gbe ye nya fe gba ko mi adoa mi ko ye fugbe je vous vi me para gana fage alo mi go futari ni fe ngba ji fage e viona so fe gba no de dolo de abrocho va que vie manya atikali yoyo manya azikpe yoyo manya klo yo e je na do ye fugba ba european vine si ka ba anya mpe ne vinya mas ye fugba wi manya nkonu mo aka ne vinya mas sanya dagba wi anya nkonu ala ba nye afie nye dagba de vie ta gila yo kwewe ba nanya ba ye jofu ko ba via safi anya vi makare ji ba ma de medio ela ba nuka onyo khagba ye khadwo de vie ela ba wasa o dagba e no ire sukui di chana fie ye fugbe gila role ye fugba dono be viola ma ba poison ko chonwo no be vio because ye fugba la grammar ye wo ye fugba past tense present tense future tense adjective plan nu bo vo ye vo ayo ye we okay let's about what present tense ne de viola o future tense ko bo ne suba ye fugba do yola na ma kunu ma ko be de figure la feeling english ma de gila yo we no ye fugba do no be vio we yo na bo be vio no feeling la be ebe o ye vino ya teno ye fugba do na ma de ka tane tichaga ye fugba fiemi ya chorele ma ha ta yo we no feeling la be o cho eki wala ba da ndu seji akola da dare emieji borom tanya ko tanya agle de la onya va que nyama chi ma se fugba e ne du ya nge o ma kunu la nyama kunu nge wala ba ma ayon kuma le nyama yon kuma la ba ma de sukui ye fugba ke ma tan asa kwa nya ma se ma nya ba ke wa dunu la fa me ye fugba stromelo la ke ne ma nya ba bubu adaga na dudu wa blo nya ma de go ma so go ma le fugba ma la ebe ba nyimo mana na ka ba vino ta ma di ma to da ngodo ya na gila yo ka ta globa de birani e amoro do vagba no be vione na ka na ni fe ba ka ba si foma e ro va de sku ingwa vin ko la vagba va so abosa ngba la yo gbo ma nya no nyu cha va ga ya moro ho le mala na na ka la si o adu vagba va ke na moro va ko ga viare va tu sa ko ndiare to agboranti ko yo caviar vale aussi ko ka vagbela eva zuru ni wa ka tata ogbe vagbie odono afiechi da ogbe vagbie ko odono afiechi e peran pete ma do adanwo ha ala be mozolo va miede ye onondu o flen la motodo no jala onu yo mi danari amuru ko modu yo
Nkata yo. Kwa ba yo to mo dugota. Aka mo la ma flanu la merci. Amaye le yen to nu yo da dumi me flele si do. Agbi cha gbe kwa mo ko no able wo mi. Akot mo tis mo probo mo zolo vai na. Aka mo zolo ba do vimeri. Kota onye odema. Ye ni o mo je do wa. Ni yo to ma ru kwa maka de ko ba sin mo to mfla be no wadu. Aba mi o fanyi ba jam amodie cha. Keva miede yozo yere mi odu me flem la mi moto odu ta ndira o ko moto ndira mi chove vedodo pla de chole me e balele na mi onu mozo mo yire do me beleka ni ba fla dui anye taru ka tere ko ruga la be mozonta ta mozo la we manya pluvio nye e adu nu yo to ma adu la fo me a ko do asina mozo lo be no ko na wada adu anku wi moji mi no na no pon me dameji o ntu ado wi fine apa ano jiji ba ka nyonlu we ada mama ano wodu ko nyonlu fio o le mo pon nyonlu fio mo se la si o be ayo nyajojo nlolo o press conference adura hafola mo gbo bana ebo yo nyonlu yo akoko no wodu ada mama ko no wodu mi kola o be hafo no nko na tote e maka jiba wo nyonu fie le nyama blogi bubu gare anontio ala ekpo nyonu nyenye deje sibe nyonu wola ba mama de ntu pa hai do just trouser do fine do kuku do nu fine la wodu ngal la gaji aka nyonu yi adra mama rukwe akono gaji me anya ndu yenye gbegble sika ba mala be nya encourage alu nya adama gwana no ko view